Kinong yalam ka East Kasihil Local Taxi Welfare Association kala pentep bai kisaki ya ka jingja syasyo ki arngut kasi ha kamir kapatrik jomang arjar pulai kin sayo idor ya sangut ki barjala ki badan keti hayang kesyari habai keran bekilat patai kubor ba wanan bok cerwa presiden ulaong maka an katkum ki kendor an kimla banchupen idor syakisaki namar kakam kalaya hayang kesyari Kisah yalam hakut, yakini ki ayunas. Kisah yalam hakut, nak liang kejungi mentang sengi lawan ban ya kendu ya ki IPS kepada itu jangan dia kakis. Nak liang kejungi gelapni ki kot kisah gelapni ki sain jeksong jekasa kejungi. Bat harju kopor pada tangkawai kalau nak liang ka an hi kamsha ya yangi kum ki riu patbang bangin identify hang ni apa thanat namar ba la produce hakut. Tekin sakhat yakini ki eyewitness ki jungi apa kot ha ka ba bakin pointed out ba kidai na kimdai kata kalong ba kejing ekran hi menta kalong 100% ba kila kem sisa yaki bat yakini kejing kem do kila kem bet na do na Guwahati te kata kadai ka ba nakaliang police department bros kata ngi tharai sneu mo menamit bro simit na ja tharai sneu lut bro namar balai ba ngim ikop ba kidai kita ikhar panjbi te hendrai da ka ba ngi yo pan ya pet pat mentang ling ba kini ki bro Nisham ba nakaliang polis badan sisa klale ya ka badan kame bat klale ya badai te bat ka ba khaddo ka ban sa pada kan dele hakut ning ba kini ki ayutnas tangi ki ayutnas pada la sa ban long bakin rong hakut bakin identify ya kita gibreu mo kila kam sa kini sangut ki ba sa kam atau kila kuburnya bagi dan tipat ka kada ki show ya gini kena si ya kata hi nakaliang kini ki ayuru kinang investigate bat kin sara ay kini hakut teh sara ay kini hakut lagi kubur nak kubur ya kata kasong bet hakut nama kini hang ni menta ki ba kinang pun bagi susah bet kata mo pelong iki bukan sekauti kili lagi buat kulit kawai kede kadang kejingtiang kejongki kata lah mo pausa hi maka di kejingtiang kejongki bagi het semua kini nomor tu lam de menta janmit ni lam de simendi kata sahabat ini habiri kata hi nakaliang kejongki nginang ekran bagi bahayeng jeung bahasa so ti bahayeng jeung bahasa so nginang don pedang zingekran mat kumcuru nak liang jeung ka asion ngi dawa hok sisa ba ki dibensi ko luksan mat kamdai pada ru tam lasi ko luksan pada kakis kan jam no mo ya ko luksan leleng ngin bu ba khmat bagi dibensi ba kamdai pada long tam lasi ko luksan bensi compromise na ba kata kadai ka thong ni bang naman nak liang jeung hi ngadap a ka jeung tho sa ka sponsor ba lakuno ke konsul kadai kum ba kanang bentak si ki khasi profile tax kadai benang ru bentak si kini ki non tribal kum kan labor license bakat trading license lada nginlei kendo yang lamun de yang district council ba lada kali nak yang district council ke penting ini tam nak yang jungi nginyap ngin hab ya kerang khaddo swa mangikan pat adat lain ke district council dan lasing kong nginya kendo district council kum ba ka ikhtiar dengan district council hang tahi ngan sasemi ke decision ke pakado mangi kisang malang nang ngekwa bantep bakidai ne am kini kedekar yong bali pimsane aingi ngamchane asu namar bali ka police department kala silang kma uang bali pimsane aingi ngamchane asu uang bapet genek sil pen iye kitugi santli ki kot ki baidai bak jing tho jing san jing kiti kedekar the uang how comes this is be fake uang kamla abalong bakini gani ka police department ka susan fake ya kertang jono jong de wong sania yang ngin la ek badan kam ngiru ngide ki brio jong jela me ya de nak ta ga daw long loda pipi mohon nak liang jongi ngila arung tu opo kamot phila ban bu digi bay pat ki leader ban la ka way kisi ka section ni ki pingat ki section 307 government attempt to murder under section 307 kata ga dai ka baki persang ban South section section di belakang depan ngin dai banyak usaha ngin dai kalau tak ni gamdai bangin the umpejak dalade ladi mo lada pi sania presiden jopi mangilai gidi kinok kersan bahajan tam nilai rai ya tamba dai bantu ji sania ya sania benong yalam tasap sini ngi sania eno lama takat kom nangi baro ngi kerpat ya ka sarkar kan hakani ko pot banda ka kala pisna me kita ki mujrim mentape apa high court so ba baken peni pa ba pa ya kadur ngi kerpat nang kata baro ngi terangan beni kadur ya terangan datang ngin di mana kai kata ngihap keren ka tam mangi pa ba ni kwa apalat ya ka bor ka anjam la phi ban le te menta ki don ki eyewitness jong phi kini ki arngot ki bala kloy da ka mot sobha ban ong ngayu i da ngi skong mo ki eyewitness ki bala kloy klam jingtiang ki ong ha ngin la
Del ada don mano ki eyewitness del let mapiru terwa seladi lambau presiden tu ki ba ngang don untuk singi ngala ban itu ikini ngala ban identify ikini kinong sun kijang.